mobil, di mobil. Ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tatbaralina mangkatara Qur'ane tapatalua Qur'ane tanigandaya Qur'ane apa sih matala kalimatnya Qur'ane pasolena utamangkatara alaero kaletere manna sidangka inai musalla kama patto itoje kama piada ka usala kai sirina kuisala parlakenna beraja kuli patepa pangkul kinswea ikate angin naik kamele ko kayu amere koi namaruna le ko kayu iya tan padilia tinaruna ikate jene kai naik kamele batama mayu asolo ko jene nama mayu batang kayu iya tadi sompu ona pige anyo ikate jarum naik kamele banyak panjai aku tale ko jarum nampi nawang bandana kontu koje akana mami kimai naik kamele mapatari banyak ku mami kimai naik kamele maparupa unna talang kakamaya anuku na neganta kibangkay tiraku indra matonjako bawa anak di boko pasang anak tanjari tumakanaya tanarpai tajina sikam majane anuku na neganta tidak dapat na tarima pataruku sabala
dari perempuan. Saya tidak kita kenal ke saya. Sini Pak. Kalau sekampungnya Bu. Pas saya tadi menjemput. Tidak sampai di sini kapan? Silakan Mak. Bapaknya, Mas Senat. Ini siapa ini? Mas Senat. Kita siapa? Saya Hakmadi. Ada di mana? Kita mau ada yang KTP. Dan hadirat yang kami berbahagia. Ada yang kedua belajar yang dibawakan oleh ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليك وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية قوم يتفكرون إن في ذلك لآية يتفكرون صدق الله العظيم wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, itulah tadi pembacaannya Cici. Salat dan bidang Satu, dua, tiga, Mas. Mak balik sini Ki Mak. Ini Bu, 1, 2, 3 lagi, 1, 2, 3. Boleh Ki balik Ki Mas. Oh. 1, 2, 3. Tapi topinya dibuka-buka itu. Konfirmasi mami. Alhamdulillah. Kasih mama nih supaya bisa diatur waktunya kan. Iya iya. Iya.
Ketuk di kepala. Tidak dia. Tantan. Tidak. Yang dulu cepat. Aku kalau manjang satu loncat 7 kali. Yang bukan itu ya. Tahu tuh kampung itu orang kampung. Nama aja pajar sih. Orang Kasih masuk di YouTube. syukur kok. Saya mau bertanya dulu semuanya. Siapa tahu ada yang mau membicarakan? Saudara atau mau menyerang? Kita menyerang? Saya menyerang. Wali minta saya kepada Bapak saja singkatkan adik saya yang bernama Ada suaranya nih. tidak dia alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Muslimun.
وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني ثم قال أيضا الدنيا متاع خير متاعها المرأة الصالحة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم صدق الله العليم وصدق رسوله النبي الكريم. Baik, Bisa kasih pakai para kamera. hadirin Al-Mahmudin, apakah pernikahan yang kita akan laksanakan pada hari ini dilaksanakan tanpa dipaksa? Ya apa? Ya, tanpa dipaksa. Tanpa dipaksa. Kenapa itu perlu diperjelas? Siapa tegang? Ketika terjadi sesuatu terhadap dirinya, lalu dia mengatakan dulu bukan mau saya. Makanya saya bertanya. Ternyata pernikahan yang kita laksanakan hari ini adalah maunya sendiri Al-Mahmudi saya. Ya. Selanjutnya karena menikah ini adalah merupakan suatu ibadah, maka tentu ibadah itu tergantung apa yang saudara lakukan. Kalau saudara mau menikah dengan merupakan itu, tentu bukan hanya menikah dengan namanya, tetapi diniatkan untuk menikah dan itu. Karena kalau hanya menikah dengan nama, maka nama merupakan di mana-mana ada. Jadi itu halnya saya berikan waktu sejenak, renungkan baik-baik, diluruskan niatnya, bayangkan berbeda bahwa sesungguhnya yang saya nantikan secara lahir dan batin berbeda inilah yang ada di sini. Silahkan. Kasih mic yang satu. Oke, kasih. Betul. Bagus. Kita kepada Al-Hamdin Zainal untuk mensucikan hatinya, maka ucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Selanjutnya ucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa itu? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah tiada Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Wahai Al-Hamdin Zainal bin Muhammad Zainal Rasul, saya nikahkan dan kawinkan Nur Faidah binti Haji Habib Yahya pada engkau yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan tanah dan 88 rial seperangkat alat salat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Nur Faidah binti Habli Yahya dengan mahar tersebut tunai karena Allah. Sah, amin. Hilang tegangnya hilang. Amin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. Amin. Amin. الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علق بينهما كما علقت بين عدم وحواء وما علق بين وسلم وخديجة الكبرى. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم يسر لنا امورنا مراتب قلوبنا والسلام والعافيه في الدين والدنيا والاخره انك على كل شيء قدير. اللهم يا الله يا قوي يا متين انت ربي لا اله الا انت لا حول ولا قوه الا بالله. يا من اليك يا من استنجى يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم بارك لهما يا الله. اللهم انزل الرحمه يا الله. بارك لهما في ازواجهم يا الله. يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم. سكينه موده ورحمه. سكينه موده ورحمه. سكينه موده ورحمه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. بحق خير البريات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لحضرة النبي الفاتحة. Siapkan $1. Tapi ini $1 masuk. Tidak ada dolar karena Pak Palu ini. Maklum gimana sih kalau bilang ke $1? Iya. Tidak boleh menganu dulu. Yo, dolar. Cepat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Romero. Masih masuk itu dong. Bayar deh. Romero. Pertama mana? Ini sudah bayar itu. Romero. Ada mesinnya. Ada mesinnya tahu ya, ada mesinnya. Pinjam kok. Ada mesinnya, SIM umum. Permen satu sayang. Udah dibagi-bagi. Ya. Tapi mau difoto dulu deh. Allahumma ya kalimatin. Insyaallah salam. Ya, banyak isinya. Banyak isinya. Ya. Karena diulangin sesi foto. Ya sudah nih. Selamat. Anak programnya tadi siapa yang pegang tadi? Ini anak gadis. Satu, dua, tiga.
doa-doa orang tua, keikhlasan orang tua, insya Allah mereka dapat melaksanakan dan menjalankan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, disum nih. Mataku dari ke atas. Gitu Bang. 2 minggu sebelum haji. Ada banyak. 2 minggu sebelum haji. Lihat sini dulu. Lihat sini dulu. Kita panggil. Satu, dua, tiga. Lagi 1, 2, 3. Tampil sini antri. Ini betul ya? Dimas, mana Dimas? Foto sama foto dulu. Andre sini, Andre. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Andre. Ya, cepat situ kok. Mana penghijau? Mana penghijau ini? Sedia ya. Siapa tuh dapat jodoh juga ya? Ya, selanjutnya. Ini apa? Nah, fotonya. Oke. Iya. Gimana? Ya, kalau kami pegang itu. Saya pegang ini mama dengan anu. Ini saya pegang pekan. Nanti kecekin oh ini apa punya. Kena. Ini saya pegang pernah anu pegang. Nanti cepat tadi bismillah. Tengah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Al-Fatihah. Kulang kenapa naman ko tatiling belum pi masih panjang malamku sebentar. Perlu istirahat dulu sebentar.
Jangan buka sepatunya, pakai Mi. Pakai Maki. Pakai Mi lah pakai. Iya. Bismillah Pandi. Ya. Akan lagi ya. Betul. Di depan sama Mi, di depan. Langsung ke belakang. Samping. Iya, Pak. Baru masuk ke dalam pintu. Di depan kan. Ya langsung ke dalam Ki. Masuk ke di rumahku ya. Masuk ke di rumahku. Saya sih penjemput tamu tuh. Masuk ke di rumah deh. Ada semua kodong ini. Masuk ke deh di rumah. Iya ini Bu. Bu ini. Ini Zain. Baden. Oh, tabungan kayaknya. Tabungan. Mau dikasih kita juga ada katanya. Mau dikasih kita. Tidak boleh dimari. Tidak boleh dimakan semuanya laki-laki. Ane maupun aja lama yang kau nak belikan. Enggak. Di luar ya. Kenapa nih?